3:30 ke penanjakan 1, etapa 1, rute 1 ke penanjakan 1 di Bukit King Kong. Prepare akomodasi transportasinya untuk etapa pertama kemana Tante? Bukit King Kong. Bukit King Kong, penanjakan 1 untuk melihat matahari terbit. Something we fell for. Never wanted this kind of pain. Turned myself so cold and heartless, but one thing you should Wah, jalannya berliku-liku guys, seperti hidup gue. Aduh, kadang seneng kadang sedih guys. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru punya Bamega, Bamega Ramanampur di Salangkara, Ramanampur di Salangkara. Batamu lawan Adinda, Adinda iman tidak ada sama layang, iman tidak ada sama layang. Sayang sayang si patoka mate go tego gorokan sayang 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 si patoka mate go tego gorokan sayang sajojo yumadam ko bisa papare samuna muna keke samuna muna keke soleram 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 anak yang manis janganlah dicium sayang kalau dicium merah pipinya kampungan jauh di batu kunwangsan sebaku miliar takkan aja kawan-kawan nalamu sangke basuh yang surya.
Halo guys. OTW mulai guys. Wis mari kademen.